uyu munsi wa none iri joro ahagana saa 8 z'ijoro nibwo umwanzi yateye atera aturutse hariya n'ubundi mu Gwitsankuku akoresheje drone n'amabomba abiri yarashwe saa 8 z'ijoro ubwo abana bari hariya ku irondo hariya n'ubundi mu Gwitsankuku ngo abe saa 8 z'ijoro drone iramanuka irasa amabomba abiri ikaba yangirije ibintu bitari bikeya tuza kuba amatokeyo y'abantu yoba yagiriye nabi ariko ikiriho cyo urumva saa 8 z'ijoro. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment Rugenza TV. Reka tubiyegereze tubiriza abandi tubaramutse bitewe naho uherereye dukurikira. Turi uyu munsi rero ni tariki 17 z'ukwezi kwa 11 2025 makuru y'iki gitondo aho tuyavugira. Reka tubaha ikaze mwese rero dushimira abantu bose bakomeje kudukurikirana umunsi ku wundi ndetse n'abakora subscribe muri abagaciro muri afatanya bikorwa bacu ubeza. Reka tugusabe nawe utarakora subscribe ko wayikora kugira ngo dukomeze tubane nawe. Turi kumwe na Rugenza rero nk'ibisanzwe mwiyegereze hanyuma twinjire mu makuru yacu tutabatindiye bantu bacu. Kaze Rugenza. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi tirubaru rwawe. Urakoze cyane Rugenza. Reka dukomeze twiyegereze ndetse dushimira abadukurikira 5 kuri 5. Reka duhera amakuru yacu n'ubundi hariya mu Gwitsankuku aho muri no joro wahagana amasaa 8 drone yaje kurasa ikaba hari ibyo rero yangirije ndetse isenya n'ibindi. Ubwo ni mu gihe n'ubundi muri weekend President Ndayishimiye yarakubutse Kinshasa kubonana na President Chilombo ngo bari kunoza imigambi yabo n'ubundi. Urakoze cyane bwana munyamakuru kuba dukurikiranye hirya no hino. Murabizi ko tubageza amakuru 5 kuri 5 kandi amakuru yacu na amakuru y'inoka na makuru yujuje ubuziranenge. Iyo mwumva tubabwira ngo ni breaking news mu ndayisi nuko tuba tuyafitiye ubuhamya se cyangwa tubafitiye gihamya cy'amakuru tubabwira. Breaking news mu ndayisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Rugenza TV aho niyo muzoza musanga amakuru yujuje ubuziranenge. Turi tariki 17 z'ukwezi kwa 11 2025. Uyu munsi wa none iri joro ahagana saa 8 z'ijoro nibwo umwanzi yateye atera aturutse hariya n'ubundi mu Gwitsankuku akoresheje drone n'amabomba abiri yarashwe saa 8 z'ijoro ubwo abana bari hariya ku irondo hariya n'ubundi mu Gwitsankuku ngo abe saa 8 z'ijoro drone iramanuka irasa amabomba abiri ikaba yangirije ibintu bitari bikeya tuza kuba amatokeyo y'abantu yoba yagiriye nabi ariko ikiriho cyo urumva saa 8 z'ijoro ibyangiritse bwana munyamakuru byanga byakunda ni byinshi. Ibyangiritse byo ni byinshi wenda turaza kuza mu yandi makuru kuba twabibagezaho gusa ni bya bindi nyine abantu bahora bibaza kandi tukibaza n'ubundi bihari turibaza tese turi kuziriki duhora tubyibaza ariko icyo gusa navuga buriya nta kintu kitagira iherezo mu by'ukuri ariko dukomeje kwiyama abarundi rwose bira byose biri inyuma n'ubundi ababiri inyuma n'abarundi dore ko na President yarakubutse hariya Kinshasa kandi umugambi wabo nakaba nta wundi nta kindi bahuriyeho nta kindi bapanga nyine no gukomeza kubangamira no kurimbura abantu bari muri ya misozi y'umurenge. Ikwibaza rero ngo drone ya saa 8 ejo bundi yararashe saa 8 kubw'amahirwe nta kintu yahitanye uretse ibiri ziranzu yasenya ariko nta buzima bw'umuntu bwahagiye. Ariko ukaba wibaza rero kuri uno munsi nanone iyongeye gutera za saa 8 nyine mu gihe abandi bantu baryamye wumva igihugu cyakagombye kurinda abaturage bacu ariko kirareza baryamye basinziriye kigiye kubarimbura.
turamagana alerte turamagana alerte turamagana leta y'u Burundi ifatikanyije na leta ya Kinshasa. Ubwejo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Chilombo Beto bagiranye umwiherero inama hari Kinshasa, ubwo barimo bashaka ngo bihutishe ngo runo rugamba bakora iyo bwakabaga niba ari genocide ngo bayikore vuba ati amahanga atarakomeza kubimenya. Kubyukuri bwana munyamakuru, turamagana leta ya Kinshasa aho yahagurukije amadrone amwe karava abatretere bamwe barimo abacancuro n'ubundi bari hariya muri Kisangani. Ubwo navuga ko ari ababirigi n'ubundi bafatikanyije, hakaba n'abandi navuga n'ubundi bari hariya i Burundi kuri kwa Melchior Ndadaye, ari naho izo drone zavuye ubu twatuvugana zihaguruka saa 8 z'ijoro. Ukibaza saa 8 z'ijoro abantu bararyamye barasinziriye, warangiza ugafata drone ukayijana mu baturage aho abaturage baryamye barasinziriye na mahoro, nta kibazo bari iwabo, warangiza ukabashoraho ubwicanyi nka buri saa 8 z'ijoro uretse umuntu wenyine. Bibiliya nizivuga ngo mu gicuku cyanyuma ngo marayika zayitamurura mu ngingi y'igicu ngo ingabo za Farao zigakogwa n'isoni. Uretse marayika wenyine uzuzenguruka saa 8 n'icyagihe umuntu ataba hamenya ikijya mbere umuntu abaryamye. Nikikwereka ko urugamba bananiwe, nikikwereka urwango badufitiye, level y'urwango badufitiye. Hariya Rwitsankuku tubibutse badukurikirana hirya no hino, Rwitsankuku hari umunara ukomeye uri hariya kuri point zero. Amakuru twahawe ngo ko baragerageza ukuntu bari buze gusenya uriya munara uri hariya kuri point zero wa Rwitsankuku. Nukuvuga ngo ntibakeneye ko habaho connection ngo abaturage ngo babone uko batanga amakuru. Barashaka ngo bice abaturage ngo ari mu kizima, nta connection, nta bababwira amakuru, ibo ngo babikore mu buryo bwagwihishwa amahanga ntazomenye, ahubwo bazoze kumva nyuma ko abantu bashize. Uwo niwo mugambi bafite bwana munyamakuru. Niko nyine gako gutera ijoro harakantu waruvuze ko kwica vuba amahanga atarabimenya, buriya gusenya bizabyoroha, kubaka bikagora. Ariyo kubaka Gisekedi niwe wari ufite inivo n'itafari ryo kubaka kugira ngo iriya ntambara irangire. Urana ko byamunaniye, amasezerano yose karagenda cenga ariko gusenyagaho nizira saa 8 gusenyaga. Nukuvuga ngo narekura gusa ni kubw'amahirwe no kuba nubwo tutarabamenyesha ibyangiritse byose, ariko sibariya gusa cyangwa sibyo bari bagendereye gusa. Bo bashaka kwangiriza cyane, barashaka ko umuturage w'umunyamurenge wirwana wese ko atazongera kuvuga atagaragara. Kandi kigutangaza bwana munyamakuru, wumve ko nje hari ikintu nibaza nanashinja leta ya Kinshasa, nubwo byitwa ngo iri mu mahoro, ngo gushaka amahoro ari Doha. Ukibaza Doha ifatikanyije na Kinshasa, njewe mbona ko ifatikanyije na Kinshasa ndetse na Amerika. None se wombwira gute abantu bakiri muri CCLF tujuru n'ubundi ntambara zikomeje kuba zazikomeza n'ubundi abaraswa babaraswa, drone yarashe kuva kuwa gatanu kubw'amahirwe nabwo yarashe saa 8 z'ijoro n'iminota 45. Irarasariya mu Mikenke kubw'amahirwe ifata ubusa. Ariko uyu munsi hari amakuru duhawe yuko iteye amabomba biriko hari abantu deje ubu twatuvugana ishobora kuba n'ubundi yangirije bitewe saa 8 z'ijoro. Urabyumva ntibyoroshe kubyukuri. Tukaba twamaganye leta y'u Burundi, muhagurukane niyo nga badukurikirana hirya no hino batwumva 5 kuri 5 isi yahaguruke twamagane leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa aho bagiye kumarwa abaturage b'abanyamurenge. Nukuvuga ngo barashaka uko barimo arase yo saa 8 ngo nibuca mu gitondo. Urabona drone buriya ni mu buryo bwa giteroriste, ni ikintu gituma akamaro kayo nukuravaja nukwica c'est exterminer nukumaraho nukurangiza. Mu yandi magambo buriya iriya drone nta kindi iri hariya nukugira ngo habe discrimination irangize burundu
kuzukuri tukaba twamaganye rwose twivuye inyuma abanyamakuru abavuga bose abandika indimi zose muhaguruke duhagurukire leta y'u Burundi kuko iramara abaturage b'abanyamurenge hariya. Ayo niyo makuru yagwitsa nkuku ya tariki 17. Reka duhita tunyarukira n'ubundi ikinshasa turaza kuhava none tuza kunyarukira n'ubundi hariya muri Nord Kivu Shabunda ndetse amakuru yacu niho n'ubundi niho tuza kuyarangiza muri Sud Kivu na Nord Kivu mu ntara y'amajyaruguru ubwo ni burasirazuba bwa Kongo ariyo Sud Kivu hari yazagoma ni nyuma yaho naho turaza kuyabaviri imuzi ikinshasa. Amakuru ari kwavugwa uko byifashe nuko nubundi AFC M23 yamaganye yivuye inyuma icyemezo nubundi cya leta ya Kinshasa iyobowe na Chilombo aho yatangaje avuga ko ikibuga nubundi kiriya nubundi cyagoma ko cyafunguwe. Byababaje cyane AFC M23 byababaje cyane. Twavuganye n'umwe mu batanga buhamya cyangwa se mu mbone zacu uri hari yigoma atubwiza ukuri ndetse ari muri AFC aratubwira ngo AFC byayibabaje cyane ukuntu leta ya Kinshasa yayifata icyemezo cyo kuvuga ngo ikibuga cy'indege ngo cyafunguwe hatari mu bufatanye na AFC M23 cyagoma. Icyo kibuga rwose bakaba bababwiye ati rwose ikintu kiriho nitwe tugifite mu maboko. AFC M23 yatangaje ivuga ati nitwe tugifite mu maboko. Ivyo Chilombo yibwira ngo yoza gusa ngo arafungura ikibuga nguko yishakiye ati ivyo ntibirimo rwose ivyo aribesha cyane. AFC M23 ni gifiteho axe cyangwa se ni gifiteho mu maboko ni jambo ati rwose turacabanza tugitengeneze nitumara kugitengeneza nibwo twenyine tuzobona kugifungura tariko ivyo gisegete yavuga rwose babiteye utwatsi bwa n'umunyamakuru nka kwa kundi bavuga ubundi baca umugani ngo ufite ngo nyiri inkota n'uyifite kirindi nuvuga ikirindi gifashwe na AFC M23 gose niyo iri kontrola hariya Gisekedi utafite urwara rwo kwishima ni uri kuja gutangaza nyine bakagombye n'ubundi ariko ikintu Gisekedi nta gitangaza aho kirimo n'ubundi kubera ko ibintu byo kuganira cyangwa se nyine kukwemezanya gusezerana uretse gusa gusezerana mu kibi nico azatimiza ariko gusezerana ku kintu gifitiye inyungu abaturage izo ntibyogira kuba rero ataricaranye atarakomunikanye na M23 ati kubw'inyungu z'igihugu twese reka ikibuga gifunguke kubera ko bifitiye inyungu igihugu ntiyoganira nabo kuri no kuri ico kintu rwose. Rero niyo mpamvu yashatse gusa yatangaje ati ikibuga kigiye gufungura kandi atabifite kandi kubera ko nyine ikiba arico azakenera gusa kuba yovuga no kubitanga niko kubacokoza kandi ni gute wowe umuntu umuntu afite urufunguzo mu ntoki warangiza ariko ndi gukomanda hariya ngo kandi nda rufunguzo ufite rwaye ngayo nguko kuko twatugenda tubibabwira nabwo yahise mu masinya y'Idoha bikaba n'ubundi byaraburijwemo aho yakomeje kwita n'ubundi AFC M23 ngo n'umutwe w'abateroriste ahavuga ngo ni ligne rouge ngo hagati yabo hari umurongo utukura ngo hari umurongo utukura ukibaza ibyagisegeti ni birebire ntaca azogeraho bwana munyamakuru kubera kuko yatsinzwe tukiri ikinshasa amwe mu makuru n'ubundi akomeje kuhavugwa kuwa gatandatu ahagana mu masaha 4 nibwo hahamagajwe n'ubundi umukoloneli bitabagaza Emile wari hari ya Punia ahamagazwa byihuse yari megoshe cyangwa se medruate yari Lieutenant General Pacifique Masunzu ahamagagwa mu buryo bw'ikubanyagahu ahita ahamagazwa Kinshasa yahamagawe n'ubundi hari ya Kisangani indege iramufatiye aho bita Chopo
itimwirukana n'ikisangani na Kinshasa. Ubu twatuvugana akaba ari muri Demiyape karabazwa nawe. Naho ku bantu bibazaga ku za Pacifique Masunzu ni birebire cyane, n'ubu ngubu arafunzwe bikabije kubera ko kwibzashinjwa sinzi ko no kuva mu mugoza zovamo kubera arashinjwa ibintu byinshi cyane. Dosiye yiwe iracyari ndende. Rero kubibazaga ku za Pacifique Masunzu ubu twatuvugana rwose akagozi aracakarimo kandi kamukomereye cyane, arimo gukorerwa tortire mu buryo budasanzwe. Kinshasa rero tuza kuhava rya nyuma nuko Chilombo Tshisekedi yakomeje kuzana amasinyatire aho yahamagaje n'ubundi leta y'u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi ko hoza kubaho n'ubundi ngo ni masezerano bise ngo na masezerano ngo y'ubumwe. Ariko kandi turaza kuyabakurikiranira naho icyo agamije nico nikizoyavamo. Reka duhita tunyarukira bwana munyamakuru za Shabunda. Reka tunyarukire hari Shabunda aho kuri uno munsi Mayimingi ubwo nagace kari hariya muri territoire ya Shabunda hegereza Kigurube. Ubu ngubu tuvugana Mayimingi ikaba yabaye tombe iri mu maboko ya FC M23. Aho ni mu gace ka Shabunda. Reka twumvise abantu nda amafoto ndacabaye tumumvise ko kwa Sampa njo pale bana maliza village yote ya Mayimingi. Njo Mayimingi ya yulu ya mwisho huko anatokea Bukavu. Kutoka pale kwa Sampa huko tu village moja na unashukia Nyalubemba. Donc vile weshingia deja Mushabunda. Njo vile kwa Sampa njo village ya mwisho ya Mayimingi. Huko Mayimingi ya kwanza, Mayimingi ya pili, Mayimingi ya tatu njo kwa Sampa. Donc vile deja AFC nengia Mushabunda. Pale kuona sikilia basoda yote banaanza kimbia, bankuwa niveau ya kimbili. Donc village mwa ndio na basepare pale na kufika Nyalubemba. Nyalubemba ndio centre ya kwanza kwa toko ku Bukavu. Kisha ndio sasa village ya pili ndio kimbili pale kuna nasikia kwa iba FARDC banakuwa nabi kwenda na bebesha mabutikati ya ba blessé grave. Ndio vile kwa Sampa ndio village ya mwisho ile ya Mayimingi ya mwisho huko natoka Bukavu. Kutoka pale kuko tu village moja yenye na separe na Nyalubemba. Bakifika tu pale bakifika pale yule ya kilima. Donc Nyalubemba nako pale na hakuna ni hakutabakia mtu tena. Jovi ngayo nguko ayo na makuru n'ubundi iyo umwe mu butanga buhamya watubwiye ko ubu twatuvugana Shabunda iri mu maboko iri sous contrôle se cyanga iri tombe iri sous contrôle na maboko ya AFC M23 twigwaneho. Ayo niyo makuru ariho. Tugaruka n'ubundi ku makuru iwacu uhereye mu Rugezi ukagera n'ubundi mu Rurambo bari bazutse neza uretse ico gikuba cha drone nayo yaje harimo bamwe bakomeretse ariko kandi turamenya umubare ariko kandi ntabwo ba Imana y'umurengera arizo turengera kandi ndabizi ko izo tugwanirira 5 kuri 5. Ayo na makuru tubagejejeho dukomeza kubageza amakuru 5 kuri 5. Urushinge rwanyu rukomeze rugume kuri ayo macano Mibunda TV1 Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV, aho niyo muzoza muhora mudukurikirana amakuru yacu 5 kuri 5 andi turaza kuyabagezaho mukanya amatukeyo nuko byifashe ariko niyo situation iri muri ya misozi miremire yiwacu andi makuru na mukanya amadu w'imurenge intare za salamu